Voin hi July ni som panga sang ni som ni le pakhatania tuntuma chuan kan thenom loka ram boi mek Burma tual chung boina thleng chung changa thil thleng langsar zualte tarlan na kan nei vele don ani tunlai covid-3 dar chiama wangin Myanmar mi khwal zin Singapore lu an phal lo thu July ni som panga khan Singapore sarkar chuan The Straits Times a antar langa Singapore Ministry of Health Department chuan ni som ni le pakhat chung zin phalna po ti top sak an nianga tuna la cham bang te po covid-19 test tir vek turani he test tur hi an thlena tanga ni thum ni sari ni som pakhat te test aniang atum ni na chu ni som palia test turan nia covid-19 shi adar lo nan ram ri le mun tina an phim khur hle ani ram sang sanga covid-19 din hun le Singapore ram dang mi le ram chung mi te din hun khai khin zelan yanga danglam na om chuan safe travel website ta shia tir zel ani don ani Myanmar Military Council te khosak dan sang-sanga action la ho turin US Secretary of State Anthony J. Blinken chuan ASEAN ashil thu July ni som pathum khan thu chua siama he US video conference a hian ASEAN Foreign Minister le General Secretary te antela Myanmar Military Council te antel lo thu siatani US Secretary of State Anthony J. Blinken chuan Myanmar Sipai ten sarkar na anlak thu a poi ati thu asoi chiama Rolra la chilo turte democracy an nei thena turte le dan lova an man te chuwa turin ASEAN le atho puite anorna sathu asoi bokani ASEAN chuan Myanmar tan an dan zam panga te hi apoi mo hle dona atran tu te chunga palai da sak turin ASEAN chuan angai tu dona ni he meeting a hian US Secretary of State Anthony J. Blinken chuan US thuti amangin boruak chekara COVID-19 laka ASEAN tele atho puite tang kopin nasataka mala thoi turin angen bokani ahu howa mishing suat nia anrin Myanmar North Sudan Ethiopia le Eritrea ram te chu USian shematum niin US President Joe Biden sarkar chuan nimin khan shia tirna achua thu AP News chuan atar langa Foreign Minister ina US lutoa pudlu mishing suat na le terrorist tilo tura annual meeting agenda Myanmar chungchang atel thu tarlanani USian China marchaka wika Muslim te hi mishing suat tu apu thumi atoa Rakhine marlama Rohingya Muslim te po hi ethnic cleansing ti in mi an la suat mek ni na ngaya Myanmar po hi mishing suat tu ngain US Foreign Minister chuan athuput lu tura atar langani Rohingya te ngai sakti amin February ni khata Sipai sarkar na la ka tang hian Sipai do kal zonga che te hi anum dar chiama Mipui ansoi sakthina wangin Myanmar Military Council te hi US le tang rual pol ten an chung thu an rel zel don ani Sagai region namkat khuwa July ni som khan Military Council ten chin tle rol kum som chuang mi pali te chu kap lumin an ruang an phum bo thu siatani namkat khothar zalen phai khuwa tle rol paruk te chu July ni som jandar som vel khan khuwa a an hong chu chun pinta le minta chi kho inkar le dowa Sipai ten an kapa mi pani an thingala mi pathum an mana mi pakhat atlan chua thu tual chung mi pakhat chuana soi an man mi pathum te chu minta police officer an hruaya July ni som pani khan pakhat chu an chua midang pani te chu an phum bo hnuwa Sipai ten mi thi chung te an hria tira he thil thenga hian mi pakhat lan chuaka kha akea an kap hliama mi pakhat an chua an bike pani ke te chu an kap chiama mi pali ruang chu mi thi chung ten an dil na in min dil du su nimin khan kan phum toa an phum na po kan selo engma an soizom to boxi lo tin naungkat khuwa pa pakhat chuana soi Military Council ten an ka hlum tang mi pali te hi nganchi pau mancho do khulet paugin men te ania dam ko chuak pani te chu mangsat min lun le mangta pu te ni in kho chunga om to ti siatani tamu tam sip kun pin ta khuwa hian July ni kwa khan chin ku ki tle rol mi pali te chu Sipai ten an man toa tun thleng hian an chung te mu an la phal lo thu siatani July ni som pani khan atum ni na ta ni pi do khopuya COVID-19 shilaka inven na le encall to poll te meeting nei ania he meeting a hian Military Council pui pa ber General Minang Hlai chuan oxygen hi a hlepu ma sem chua anilova du thala man turoma man tur chungchanga in dai lo thu thang ve lo ma hei hi adiglo mi puitana chiam aniangin kan thokho turani politics nen ain kung kai lova
inchir the na man lo turani frisel na lam thu ania nun na hi a hlua har sa zonga ti tu te anom chuan misual top kho kan ni ti thu hi ka soi duani atiani Myanmar rampuma hian COVID-19 shikai le thian tam sot leya Rangoon Mandalay le khopui danga oxygen in dailo wangle aman sana wangin har satna anto thu shiatani Sipai lamin company then kha chu khwa khirin mipui hne na direct ka pek chhuatir lovin damdo in le hun danga asablai tir zo kani hei hi mipui lamin an pai dam thei mek lo boka Sipai ho tu ber chuan Rangoon oxygen siam chona tangin ni khata bur sang khazali somli siam chua theina khol chu thakha chunga zo felvek ani tur thu asoya Myanmar COVID-19 mu tana tanga July ni som pani thleng khan positive mi noi khat sing kwa sang ni jani som pathum mu to ania rampuma chu tin 0.35% an ni mi puite covid rin hel kan ni chuan damdoina inen tirwat athat thu an soibok China atanga COVID-19 vaccine maktadoi ni chanpui na hi reilo te aron thleng thuai dona tatma do tan hun sang khajani somsari le pariata mi sing thum sang ria zakwa somsari le pani an injection anga hundanga po sang khajali somnga le pathum huna mi sing sari sang khajali somsari le pangatan ruaman cha anni Myanmar ni khathil thuwa COVID-19 shikai mi sanga le sompali munin mi somria le pakwa anborala shikai to zongjong hi mi noi khat sing kwa sang sari janhi somni le pasari anom thu Military Council Ministry of Health and Sport chuan July ni som pani zan khan an puangani veng chung tlomai pol te sia dan chuan shikai le thi hi Military Council Ministry of Health and Sport tis puana in an tam jok to an tiani February ni khata Myanmar Military Council ten sarkar na an la ka tang khan ram chung mi pui ten har sana tam takan to ka chumi chom dol na tan Japan ram chuan dollar mak tadwai nga point pariatin an tran pui don thu Japan Foreign Minister chuan a soi khovel e in chom dol pol WFP le UN Children Fund atang po in Thailand ram riaum tele Myanmar chim thlanga om hliam tuar mi noi khat sing thum le sang ruktan tran puina an be sei thu riat ani bokani tuna Japan in an pek nun ber hi Rangoon Mipui noi ruktan WPF kaltlangin dollar mak tadwai li an tran puya Myanmar democracy nei theina na in thlan na le mipui tan ba ka chu chian pai thlak nu thleng khan dollar mak tadoi som ni in an pui to bokani Japan sarkar hian tran puina apele don ti Japan Foreign Minister chuan press conference a soya Japan sarkar chuan kongzo le sipai nan soisak an miman te hi an dem hleya dong san su chi le midang an man te chuawa turin le democracy kong an zo theinan angen na sale Myanmar ne na in sum don ton na po achuchat to a hu ho le mi mal tang kopin US le ram dang ne na tho ho na ero an la nei ri lovani